نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين، ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام دينا، فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna-muna puas daing ha pamuji serta pagsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala yari na isab kita niyo kiarihilan waktu serta kiarihilan kasay ha supaya na isab kita niyo maka dihil pangadjian ha waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Muna-muna magmaap ha katan long ta biya mga jemajaga sin waktu sin kami rin di ha lugar ini bang paamuhon in limiktur ha waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala Sheikh Omar Lawrence sumagawa in siya biya mga aun ujur niya biya bukon marayaw in parasahan niya naka ini pabayta Amerikamo. Asawabit to na supaya rin malupasin waktu na to insyaallah subhanahu wa ta'ala na asal da isab in kami long ta takamara isab long ta rimihil sin mga pangadjian haamin mga sila long ta rin makatakin ha waktu parsukuan nila na yung pangadjian na to ha waktu insyaallah subhanahu wa ta'ala lumatun na kita niyo pa Surah Al-Muzammil pagka naubos na to na napangadjiin pangadjian limabay amo na in Suratul Jin. Insyaallah subhanahu wa ta'ala diin na ni taufik kato sin Allah subhanahu wa ta'ala ha waktu ini amin abutan sin waktu na to insyaallah subhanahu wa ta'ala. In Surah Al-Muzammil pagtawagon siya Surah Makkiyah biya da si mga pangadjian na to kaya tagnaan na to dahing ha limabayad to tiyagnaan na to dahing ha Jules Amma sampay pa kahinapusan niya in mahuli na tangbos siya timagna na isab kita niyo dahing ha Suratul Mulk sampay amoin miyabot na kita maripa amoin surah ini Surah Al-Muzammil. In Surah Al-Muzammil long ta kauhaan ayat sarta doon hay ni matarang bukon na nakapila piyag balik-balikan sing kita niyo in Surah Makkiyah parkala long ta hipagpahugot sin ini pag-iman karena in Rasul sallallahu alaihi wasallam panagnaan dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala ron Makkah al-Mukarramah amo ini in amuin tiutukan niya amin magdasok sin ini pag-iman palaun daghal sin tiap-tiap manusia labi-labi na to din mga sila amuin nanay maisin pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na in Surah Al-Muzammil doon hay ni damikyan bihato ra maksud niya katan sa sumagawa doon hay ni siyabot atau riyangkil sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo amin siyabot impakaradyaan sin kabuhi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon ha Makkah al-Mukarramah iban doon hay ni
Siabot sin Allah subhanahu wa ta'ala intungod pa amin pagmatuyo niya magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala pagtaat iban sin amin pagtindog niya sin ini duman sin tiap-tiap long taadlaw karna sin amin pagmatuyo long ta dumawhat sin ini lasa iban ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya im mga kasahabatan niya iban na sin ummat niya hajaman na to ini long ta makaurol sin limpa niya supaya raisa bin sila katantan makahampit makarawhat sin lasa iban ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala na damikyan siyabot dun hayni in pagbasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin Quran mahamulya harasahan amuin kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala dungugon damikyan kakuyakan si mga malaikat dungugon iwan na singkatan tumbu-tumbuhan karena bukon sadya malaikat manusia in dumungog buat malingkaning katan ini dimurungog biya dasin laung tapag ini basasin Nabi Allah Daud alayhi salatu wassalam amuin sambil im mga manuk-manuk long ta bihan simingod kaniya sambil simbod kabudburan bihan amin magad Nabi Allah Daud magbasa na im mga ini labi-labi na tuod matarang kato apangadyan na to limabay injin amuin mag takad sila sin waktu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon haon makuyag sila dumungog ha Rasul sallallahu alaihi wasallam magbasa sin Quran. Naampain inikatan matarang biyabayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in mamasa sin Quran ibadat in dumungog sin Quran ibadat in magkhidmah ha Quran mahamulya ibadat wayron maluppas amal doon hayan mga katawtay manghuran ha agama Islam. Na laong niya in sura ini pagyanon katantan nasabot doon haon parkala nakasud doon haon katantan in biya mga kignot kahiwal sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon ha Makkah amin biya diin in pagmatuyo niya magibadat timindog simpyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban na si mga kaibanan daakan sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Laung ta tiagnganin surah ini panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala ha Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin tiyawag siya ha amuin sipat waktu sin pagtawag kaniya in siya laung ta nagkukumbon sin amuin si ubniya doon hayaon na tiyawag siya sin Allah subhanahu wa ta'ala ha amin long niya ya ayyuhal mudzammil ya ayyuhal mudzammil in ini biyita doon hambuk deng hariwayat sin hambuk sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam an Jabir radhiyallahu anhu qala ijtama'at Quraisyun fi darin nadwah وقالوا سموا هذا الرجل اسما يصد الناس عنه قالوا كاهن قالوا ليس بكاهن قالوا مجنون قالوا ليس بمجنون قالوا ساحر قالوا ليس بساحر فتفرق المشركون على ذلك فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتجمل في ثيابه وتدثر فيها فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال يا أيها المزمل. Ini biyita sin hambuk sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu laung niya nagtipon in mga Quraish amon simusulang ha Rasul sallallahu alaihi wasallam
iban amoy in limalag sindan biya din hinikatampan nila sin panawag-tawag sin Allahu subhanahu wa ta'ala labay ring ha daak niya munin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam paakaman niya doon hadarun nadwa manjari mo impikilan nila ron ha waktu yan long niya long nila ini nganin niyo kuno long niya hambuk kusog yaon pagyan nun Rasul sallallahu alaihi wasallam singan amin long ta in kamaksuran niya biya mga gulalon in Rasul sallallahu alaihi wasallam sin gugulalan amoy in launta hasupaya in ini mga kasahabatan niya launta umakak din kaniya mutas din kaniya amo ting kamaksuran niya na doon hayaon aun na nagpagwa bisaralaw niya ini kahin hati singkahin ini amo na im mga sila ini magtutukod-tukod bihan sin amoy in ini long tamagjato bihan uusad to hipa amoy in dini dahon sin satan maun bihan niya kasakas pamano siya ubusin ang bukmano siya ayaw mamaytaha tumpukan si mano siya sin aun jumatubihin ni bihayad to manjari gimuha inya unlong niya in siya kahin wat malengkan siyang bagdasin pagkahin nila yaon halawon sin pagpunpun nila yaon long sin hambuk bukon siya kahin bihan hati niya di tumup kaniya long sin kaybanan long niya majnun hati sin majnun ini dupang long isab sin kaybanan bukon siya long niya dupang bihan laung sing kaybanan asahir andi insya taga ilmu sihir laung sing kaybanan ay bukon long niya ini siya wayron ilmu niya sihir asabab yato in sila yaon wala nag-amo hakatantan pakaradyaan unuin hingan nila Rasul sallallahu alaihi wasallam may ta sabab kaya sakupan sing katantan indayaw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inka in kabuntol sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tanda niya hawak to siya ini dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala amuin nahinang na siya Rasul tiyawag niya in katan sin liuran sin Arab harap maun pabud sapa bud siwi-siwi amo na long tain pagtagnaan sin ini pag ini kuan doon haon pag ini sai doon halom sin masjid hawak to nato bihaon ibo daing kaaunan mag haji atau mag umrah na doon hayaon launta pag baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon na napuning katantan in tanda niya in wala nakasakap miyaon hawak to adto sin pagtawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in katantan nagparaganti habaran nila supaya sadya makasuy-suy kanila mga maubos na in partawagan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam makabaita kanila bang uning pagtawagan na doon hayaon napun man sila in agi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang laung niya aun doon haon biya mga tumpukan si manusia ganta biya mga sumud maripalawman na to ini biha na tinaon maksud nila kun marayaw magkahagad ba kamo bang taka mo baitaan unoy nagi katantan sin sila roon nakahadir waktu yaon wala na mo kaulong niya kaya tukasan magputing kita kamo yan hangkan na hawak to ining katantan wala sila katan nakapag-agad minsan uno yung kabayaan nila roon hayaon biya mga higulal ha Rasul sallallahu alaihi wasallam at tawabukon inigukulalan sa sumagawa amuin biya luparagbos biya hasupaya in Rasul sallallahu alaihi wasallam maayib lang ta sabab nganan siya simbukon amuin matup kaniya doon hayan sa doon hay nilang niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagkumbon siya sin ini si ubniya
Hawak to amo na yung karatong sin Jibril alayhi salatu wassalam, in sin Jibril kaniya, ya ayyuhal muzzammil, ya kaulong niya, amo in nagkukumbon sin siob, amo na in ayat panagnaan, kumil layla illa kalila, nisfahu awin minhu kalila, aw zid alayhi warattilil Qur'ana tartila. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Biyayta doon hay ni sin Allah subhanahu wa ta'ala panawag-tawag ha Rasul sallallahu alaihi wasallam sin panawag-tawag amoy in longta doon hayaon sipat sa rayaw-rayaw hay kaulong niya nagkukumbon sin siub tindog kaw atawa tindugan in sambahayang dum. Ayaw mo lang niya kapini. Atawa ayaw kaw kumapin waktu malengkan tiyo-tiyo. Tindugan inhangtong nga sindum magsambahayang atawa dagdagan mo tiyo-tiyo sadya. Atawa lang niya ganapan mo sa ayaw sadya siya makalyureng sintong kabahagi sindum. Bihad to in bahita kaniya. Muna in Rasul sallallahu alaihi wasallam apanagnaan pag naugsin ayat ini in bahita sim mga sila mananafsir laung niya wiyajib sin Allah subhanahu wa ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam in sambahayang dum amo na in sambahayang tahajjud. Na doon hayaon hasabab yato in Rasul sallallahu alaihi wasallam bang siya magsambahayang agad na impagbasa niya sin Quran mahamulya. Sarta doon haon sambil simpagbas sa biya ita sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya bang biya diin in kaagi magbas sa kaniya. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala warattilil Qur'ana tartila. Biya ita sin Allah subhanahu wa ta'ala roon bang kaulong niya magbas sa sin Quran mahamulya. Amin bassalaw niya palahan-palahan. Hati niya bukon siya maus, bukon sa malando mahabain in pagbasa sa sumakawa amin sa kira-kira doon hayaon amin miyamagad in panganal sin mamamassa roon ha amin biyabasa niya. Sarta inyaon katantan amin di muklas ding halom sin panganal niya. In biyabas sa niya, amuad to indaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya. Na doon hay ni, amuad to in paghinangon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang siya magbasa sin Quran mahamulya, amuin lang ta bukon niya tighanon madtuwihan. Labi-labi na tuod, magbasa siya sin ini suratul Fatiha. In pagbasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, doon hayan, amoy in biyayta sin mga kaasawahan niya, kada piyang asubuhan sin mga kasahabatan, kaibanan bang biya din in pagbasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin Quran, laung sin ini Ummu Salamah in Rasul sallallahu alaihi wasallam bang magbasa sa Quran lang niya ayatan ayat. Hati niya tiap-tiap ayat basahon niya umundong siya biasin suratul Fatiha yaon amoy in ini uwos siya masasin alhamdulillahi rabbil alamin
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Sa pagbasa niya, amin tartil, laung ta, ini mahaba, bangaun mad, paagaron niya, bihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Bihad to pagbasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukon siya amin tighanon, biya sing kaibanan magbabasa, biya sa pantun, amin maus yaon. Bihad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nabukon bihad to. Banghasang bahayang, nasubay agaron na to in Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya sin pagbasa niya at niya ayatan ayah. Amotin urulon na to singuran mga katote manguran ha kama Islam, sabab na impangadjian na to ini kumawa kita pangadjian day nga Quran mahamulya pang biya diin in pagda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin pag-ibadat niya, biya na sin agi in Quran mahamulya, in mamassakan niya ibadat, in dumungog kaniya ibadat, in magkhidma kaniya ibadat, magpasampay sin kalam niya ibadat, ay ri matimba mga katotoy manghuran bang tayad tuurulon katantan. Sabab mayta in ini sa lugay tabuhi subay na to ini pagtuyuan laung ta amoy in ayo puton marayaw, ayaran marayaw, sabab sa lagu-lagu ibadat pa Allahu subhanahu wa ta'ala, sambil limpal kato tanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biyaita, in tiap-tiap huruf, aun pahala hirihil sin Allahu subhanahu wa ta'ala, bang mo, laung tama patarang in parsukuan sin tiap-tiap huruf, di makawa sin dugaing huruf, in kapatot sinambuk huruf. Hati niya hikatunay mo, hikatugila, doon ha amin pagbasa biya simbayta sin Allahu Ta'ala, daakan niya ha, ini daak niya pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warattilil Qur'ana tartila. Basaha sin basahan, amoy in palahan-palahan. Na amoy yadto. Ubos beta doon hainisin Allah subhanahu wa ta'ala sumuno ayat hikalima, inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala sabunnal tuod in kami laung niya hasusungon panaukon namo damawon kaymo in ini himumungan mabugat. Unoy himumungan mabugat. Amo na in Quran mahamulya. Amo na in partawagan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piyang daakan ha Rasul sallallahu alaihi wasallam hipasampay pakatan manusia. Amo na in kalam niya. Amo in doon hayaon laung ta in pangdaak iwan pag-anib. Amo na in dua laung ta nasabot dunhan, kabtangan laung ta, kahambuukan singkatan maksud halam sing Quran, biya simbiyata sin hambuok laung ta, ini mananapsir sing Quran, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, laung niya, ini Quran, daing ha alif lam, sampai pakahinapusan niya, amuin pa kahinapusan sin ayat hasuratun nas, laung niya napunyan katantan doon ha suratul Fatiha. Sarta in suratul Fatiha laung ta miumos sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon pa amuin dua kabtangad na kuman. Amo na laung niya in pagyanon if'al wala taf'al. Hinanga, ayaw mo paghinanga. Uning pagyanon doon haon, amo na yung biyeta alam sin suratul Fatiha, Iyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Ikaw raya Allah in pagtag-ipunan namo, iban ikaw raya Allah in pangangayuan namo. Bihan. Hati ni amura ini in amoy in paganggautaan mo miyamakad in sara sin Allah subhanahu wa ta'ala run hayan katantan bangkaw himiwal na sarta tulus ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala in pagamal mo na inyan katantan insya Allah subhanahu wa ta'ala parihara kita rihalaw man singgum ini labi luba na tuod haadlaw gana-gana. Bihan to. Hati niya subay kita dun haon in niyat ta amin mukarna takarna sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta iya agad tain pamiat sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala amunin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singuran ta si hakatan piatarang niya kato taniyo hasupaya makbul in amal ibadat na to mga katote manghuran hakam Islam. Naamuan in pagyanon lang tahi mumungan mabugat. Sabab intanda simbugat niya Inno alayhi salatu wassalam nagpasampay sin agama Islam hajaman niya miabot in lugay niya nagpasampay sin agama Islam siyam nga katustag kay man katahon tiyo-tiyo damano siya nanayma. Sampay pa sin anak sin Nuh alayhi salatu wassalam limamod pa rin to mga sila nagkukupur. Bihan. Na, in Musa alayhi salatu wassalam na maid doon ha mga ini miyamakad ka niya hawak tuyad to kapatan adlaw rin lugay pagbing niya puasing kapatan adlaw nagsusumba na barhala in kaiwanan. Bihan. Hati niya inyad to katantan, bukon yad to lang ta, mustahil amin maawon habya sinjaman na to ini, aun sumulang haamin piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala diarasim pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yan naroon hayanang kanasambil biyay ta sin pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kato taniyo, hadis, hambuk hadis biyay ta niya, inarisin Rasul sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Ingkatan lang nesin ummat ko makasud katan sulga. Amura hindi makasud hindi mabaya. Naman jari long si mga sahabat, ya Rasulullah isu sabi hindi mabaya. Inarisin Rasul sallallahu alaihi wasallam man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. In katantan lang niya sin magtaat kako hati niya himinang sin sunnat ko in sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amunin katan piatarrang niya kignut kahiwal niya impagtaghayan sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hati niya siya in nagpatarang sin hinang daing halaw sin Quran hasupaya maluhay singuran sin mano siya na isiyusu lang nin nagtaat kako sila nin makasudsul ka isiyusu nin nagmaksiat kako sila to hindi maba sumud naman jari bang takira-kirahon in pakaradyaan hadis si karwabiyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa taptariku ummati ila 73 firqa kulluhum finnar illa wahid. In ummat ko lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mapulak palik, mapulak kanat, pakapituan tagtung katumpuk. Ingkatan makasudnar ka hang katumpuk da hindi makasudnar ka at na makasud surga. Nalaw si mga sahabat ya Rasulullah isuy namin makasud surga yan. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ma ana alaihi wa ashabi
amo na in ako bihaon, himihinang simpyardakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan si mga kasahabatan ko. Amo na in himinang simpyang daakan deng ha, Quran mahamulya, iban miumurul sing kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang watuin makasud surga. Ang watuin pag iyanon nag taat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ampay kapituan tagdua, wala miyagad sabab na labi sila hapangatod nila tagaakal iwan tagapikilan dahil ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, asabab yadto biya sa pantun hinduan nila pa Allah subhanahu wa ta'ala sin agama kabayaan nila. Amo yan mga katawte manghuran ha agama Islam. Naroon ini may tain Allah subhanahu wa ta'ala dia akin Rasul sallallahu alaihi wasallam ipapatindog kaniya in sambahayang dum. Sabab long sintuhan nato Rabbul Alamin, inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Biyita sin Allah subhanahu wa ta'ala sa bunaltod in mga ibadat amin hawak turum amo yan in ibadat maluhay si minup palawm simbigi jantong. Sa may wayron sasaw. Wayron sasaw. Iban in pangannal mo tulid sadya patuhan Rabbul Alamin. Iban doon hayan amo in sakira-kira laung ta in pagbasa mo isa-isa mura in makarungok. But in sarayaw-rew ang malbiyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hambuk din ha mga kakuyagan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin lang niya bang natutug na ingkatan manusia magbati kaw sindum ang pakaw dumamag hamatungan pa Allah subhanahu wa ta'ala hitukbal mo in pag-ibadat harap kaniya na magsambahayang kaw mga katawtay manghuran sabab amad tin paghinangon simpamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na banglaw niya doon hayan wayron sasaw niya in pagbasa mo ramikyan sing Quran maluhay laung ta doon hayan amin si minop pa laum simbigi jantong mo doon hayan sarta ingkatan labi-labi na amin mga sila laung ta ini kahatihan nila bang unimbiyabas sa nila doon haon dugang mangdugang in pag-iman nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab inyan, biya ba ita damikyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in sipat sin mga bariman. Bang siya ini doon hayan mapatumtum sin kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala, zadatum imana. Biha. Magdugang mangdugang in pag-iman nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Labi-labi na bang siya mabasa yung Quran. Idha tuliyat alayhim ayat zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Bihan niya. Nabang doon, mayroon sasaw-sasaw, doon na yaon. Amuad tuin, biyayta sin, ini Allah subhanahu wa ta'ala kaniya. Awas gihanapan sin Allah subhanahu wa ta'ala in ayat, inna laka fin nahari sabahan tawila. Biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya karena bunal tuod law niya in waktu adlaw magkadto ka rikaw laung ta lumawag sin katan pakaradyaan mo hikarayaw kay mo doon hay ni laung ta lamod na roon in paglag kabuhianan haahli doon haon hati niya bukon sadya amin pag-ibadat in amin ini harapon mo sabab aun doon kawajiban mo rugaing deng haamuin ini humarap patuhan Rabbul Alamin mo kumbiya sindum na inyaon misang kau mabaya manawbihan pa tigidlong bito-bituhan wayron da lang ta kumugdan ini jumato pakaradyan unuunubihan labi na marayaw in mag-ibadat umalup pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab bang adlaw lang ta matao din ligap lang ta pakaradyaan sin ini dunya riha
ini lauman sin dunya ini mataod lang ta in amoy in mapatut ta uli kahon adjalon hauno-uno na pakaradyaan halom sing kabuhi sin tiap-tiap Muslim bihad to imbiyay ta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya ini biyabay ta sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo mga palanggungan na kama Islam in pakaradyaan sindum iban sinadlaw aun piagbidaan niya doon hayan indum yaon katantan ini paghajaman panagnaan pa in Rasul sallallahu alaihi wasallam dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala doon hawla magkakarna mag-ipat sin bigi jantung sin tiap-tiap manusia doon amin tumayma sin agama Islam na doon hayaon in pag-ipat kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala biyak sa siya roon mag-ibadat hawak turum karna doon hayaon na supaya si minup tuod marayaw in amoy in laungta pangannal niya harap pa miya maksud niya hasupaya in katantan ini kakahinang niya roon naon makbul dahil ha ini Tuhan na to Rabbul Alamin amo ti mapatut na to urulon da isab hasupaya in uno-uno jima to Rasul sallallahu alaihi wasallam na inyad tulong ta kawarisan na to dahil kaniya na inyan katantan in uno-uno in jima to Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin mga kasahabatan niya pakarayawan bang tanaurol madto in amuin limpa nila hinang na to piagtuyuan na to singuran na to inyan wayroon pagduwarwa in kita makalamod hajumlahan si mga silakatan insyaallah subhanahu wa ta'ala amo adto in piya nga ngayo na to bihan pa Tuhan na to Rabbul Alamin habang mayan ingkatan pag matuyo na to inikatan amoy in maka urol halimpa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hasababian subay hadya kita mangayo dahin hatuhan na to Rabbul Alamin ini tabang patuhan Rabbul Alamin sing katantan kingnot kahibal na to mangayo kita tabang hasupaya in ini hinangta kumugdan amin wayroon laung ta puklas niya insyaallah subhanahu wa ta'ala iban murah-murahan bang bayang papagbarakaton kato tanyo in waktu na to habihawon insyaallah subhanahu wa ta'ala manghindua kita niyo patuhan na to Rabbul Alamin bang mayan hituk balkato tanyo katantan in amoy in barakat karena siara indi milihil sin ini katantan Allahumma barik fi anfusina wa fi asma'ina wa fi absarina wa fi khilqina wa fi khuluqina wa fi mahyana wa fi amalina Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubbal amal alladhi yuqarribuna ila hubbik Allahumma hdina li salihil a'mal wal akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant Allahumma asrif anna sayyi'aha la yasrif anna sayyi'aha illa ant Allahumma tahhir qulubana minan nifaqi wasyiqaq wa su'il akhlaq wa amaluna minar riya wa alsunana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad manghumbaydaku kanyo katantan mga katawtay manghuran halapal assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ومن أحسن
أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.